tugan na dram seo leith ar a dhéan. Bheith líam ní sanna Charlie car le heile. Ar ní seach a tosnú mar dá ríre ní lá nach rúnaí. Duine é stíle tá weimse. Tá mar go steil acu seo, se barda de bhaid léamásta ar a leid tegann sean station. Ó níle sam. Tá an rud bháin, bestí mo chúntar pers na héin weimse sa bhád. Chun dar pásanta, Tás a rúnaí áfigé tá dheála nig i gé. Tánar is sin brúam go destín chúntar persan tuim. Bhfuil sic é héin, ach ba meáiltin is na rémas Vanessa. Agus ní éach se chus le bheith díostí. Céileúch jab. Chun dáir is a fort, ha de lega bud fa de daintein se caiite. Seo bhfuil féin dápór dó? Chun na fecinn tún teistám. É sin na lorg job, mis sé leir chúntar persanta, ar fáid bhnaach ar nói. Agus ní éach mit chunní sa teach céan í sin? Ó, sure na meis go bhfuil runtar ar daintíniucht. Well, seo de fersan is station is artanis. Good luck. Nábad go fáile. Hello, Mac. Na chuúd a hí luas gan jab na tadad. So no extra Vanessa Artwaka? Unlucky. No, stoig go si busy fal réile nímacht. Yeah, well, Mike can should be Abergrum after. There Keith. Gully, Mac. No matter one. Tá proposition bill come with. Tá larmat faoí Cerny. Tá couple den le curfú aglah Vanessa Slán. Can tá bhúil sí leáil? Am an tranóna. Idir musa bheith? Stóchi. Agus tá gin siad a dúnis, ne mai geirí clasíart a bíhúit. Clasíocht? Ó dheor. Teis go mai go fistras an péisisin chuas mar a clia. A chuir den nísan as a spídar ar darmsa. Na chad an íl táda le ceilte Angela hinan tú séin. Well, Jason Hart? Tá. Me sé Hart tranóna? Níl sám. Nach chuil te legal isteach a caiin sé dín nó le cíns. Bhfuil bhí sé gur an cháidir mar réocha, Nach féach Jason Denise fi go suas agus i dúirtamach ní bheith an cháil le bosan ar bhí mar sin an sin, ha? Henne sé? Fiar me go Jason íon se méid sinam? No, na Jane. Well, nach fear an a bheith tíocht amach ar bus atáláin le sé finisinéirí. Stadas. Na bhí chiíart. Ní bheith Jason Hart na dí go sta necht go ráhar. Auntie Angela. Me gánig gur má tain bheith, wil said, well, a hos me go ná se, wil said? Yeah. Well, tig me sin ríte. Tig an go maithe, yeah. Well, me leir leis a gúntastáir, stúir teising gur in eisteach má bheith snáit, you know? Yeah. Na ide. Well, fing sásta ga cho hart le dermid carcha míle. Hi. Hiya. Well, tá sam cá leilú. Ha? Tá sé san Astráil lena griffór, tá mé ddíach hís seachtar dragantí, so leúna dé gceann lá nach is sé bhaid gláb se an gó seo. Sin an stuff agus I gan 3 seachtain ní se bheith muinte an airad. Yeah. Int gar an cheop? No, gur bhd. Vanessa, an shot tú. Gully, orta dang le lín fáil. Fór, tá san Astráil, do mé teachtar níostí. Go má, mar sa me cíimú te tíse go nóra. Bhfuil ar le go sé eis má deara. Tása, sin iad as a gnóirí. Bá má go tú chansam, na leabharspáintim, rudí mar sin, 15 fan na éana. Níle sam bheic. Tastíú mem heile a chót stailín, onas go mai gachrod na ceart agus méid fágad na háte. Come on, ní éit tú sin I mean, especially héis méid obertam héis go stecha. Please, Vanessa. Is mí nó mé right? Ach ní méid tuairt an galantí, dig tú. Oh, thanks. Vís an go bheice mar sna. Dé mar cena, okay? Slán. Tálann scéal le fer me chu jabs in agus ri me chuine ruise le hen le máí. Céirt? Well, líl fáí nach 3 seachtain ag bhí seach mar an dí seáil max meach. Tá mé bra ábal a cuine leis an doctor a dhéanam héin. Agus tá mé tí thuirses dúine ag dulthart ag agrú a héalgam. Sáí.
sibh má bocha. Sa máile. Ní sam se sásta bheits máile chuide bit. Úsa go hain, beidir go lucrústeir. Sís le ag fégus lean me sís ar báilte. Áráit mar sin. Fána bhain. Ciré tuí. Tú is ní cinis, oké? Má bocha. Tom, hi. Well, fe bhhail in lobord, ce chuil sibh? Go mágur maithe. Ca gur an time agus dain? Brenna bhí sé aontaach na daine na rana bhí se le just go hála. Díir ní. Is bhú an ósar am fáán fórstar dinge. I mean bhí bheitthe agus na háisna just do chréte. Gur sibh mil tíir fád? Róhíil sa tá hepa. Brenna tu meall sí sé gefé, bhé stíl gur néfin. Ó ní tá rud cinn réite go haing, go mí mar ú régan eile. Right, áráit mar bargaine imimecht tá se se snachar a gé. Leor. Ógus beag nach neanna méidirrma de bharna tá Peter na banna sé réite an goid. Alright, yeah. Well, sure caiisteach am cinn máirchin, okay? Alright. Slán. Okay, slán. Fog seo. Bhíon béidir sin a rinne is. Lochar sart? Bhíhín! Bhíhín! Fe bhfuil letar nú me a cholín. Sister. Was het? Ach dan taart. Ach je mocht Abu Dhabi mar sin. Maar hier moet de bevet uitse. Je mocht dan jou uitje. Wel, dit hebben we maat, Liam. Kinder. Tír omlan difriúil le cultúr omlan difriúil. Se ce go chuine linn seo? Bhfuil de 100 míle fáilte bhile ochtú. Nach breta tú breanú hééis sé tíre bailíar. Gur mágad a bheidir. Ca mé rá go mé gartal a bhhaid níos sear hééis sin brise ó náir feúpla seachtain. Ní bhfuil a deú simris, bog le gréing an le písa. Cogam me se le a ochtúide. Cecha bhfuil a sacrú sin téidirú héna agus tám a de le bheith roiinte tíle chéile cechaúil se gébrú. Brá? Bhfuil sin far me ráin seochtú tá mu go ligan na fleitú sa staidúla sé, má tú gáar. Ó tá achu go deochar am, ní can teige a chaitem leis. Áráid sé feidir gur míle mágad ach smuoine arm ach tá mé smuoine ará tegan eile. Chun níor nírá tásúlagam tírí sé ceannach ag an gceantar an Jardín. Ó tuigim thuúhachtú, bhfuil go néiríon táile an ústóid go deasal go cha hechaénig duine. Bhfuil ní léon cinnte bhós brein sin ar luchan tí. Slán feidir? Slán ochtú. Ní go mar a bhechtú bhfuil. Tí go taiisteil na Eorpa fiúin. Tíocht éis gan sé mí? Ní san dern. Na í Liam chuirda smaoinúir, mín héisúil tarlíonn seo le blian agus choirt. Sa dern? Ach déanana me. Bhrála me. I mocht an áitse. Go níos gan sé daran. Tásúla nach tú chuil dros muinteteach le gin léimín teine. Tá léam tastal in Chesamáile. Bhhaid na rír níormach gur Tá sam go me ceidir tú geíon. Ach brena, tá cuaramí agus freagracht seir líam. Nach an se tá bhaach. Cefa me tear gáil machchas sa tír seo. Nach bhfuil ceart am líam. Is an berdam imimecht so feice me nachta. Okay. Slán. Hi. Oh, hello, Bernie. Fáilte leis. Gur mád. Well, chuneir tá leat, ce chu a cuasaí. Chi tríanana bhí antáime. Is bhín aimsríntach bhín tálinn ná riide. Bú a chumas mach bheith mu fungi. Is gá bheith ebn bhí se chatóci sin leis. Fungi? Ja, tá sé a dáfan a híos tuine na blianta. Ó tá an gomace fungi Bernie, ach ní a go dtíireach na cuasaí bhí gur stamsa. Gotúna please. Bernie sin ráfan agus se go pína dal. Right, well, dogtú sé just ílinn ceis an pilar. Cénta? Ó, nach chud sé sin ítach románsúil. Joint check canta go lána nó fósta hanain. So sin ráfantíag agus sé go péin. Pinúirta? Se. Ítach, well, seo, sgur míle maithe bhí chuirt go hálainn. Mars nach? Gur maid Ciara, well, Bernie, tá sú an go leanana mu rééis go se goid slán agaí? Slán. So, ceol gaid le chénig Harry. Ó, chá. Mu a pár sa chéile go híntach. Idir me hénig so héin fu Harry cin an dáscail ar másin. Ó? Well, an rud ná, bhí sé smuoine bh tam an scaríte cheannacht an áite, agus bhí sé caiinsaí inniuh, agus tá cumar an scéil go bhfuil simeice sa bhláin. Na réide. So tún cinál sin éige ag Harry. Ach sirs le Jack chuid smúg an cafe sé an chinach ba? Yeah, seachta fin géad am cheappa. So stoig main cinne war fósa duna bh Jack, agus sílan Harry go bhfuil sé scaríte ar cearcha míle. Simar, well, sum gnearú leis. Sá.
Glasgow. Taig nach a. Se? Wel, céad is féidir mí an bhid? Is me Denise. No roirt Angela go raibh tá. Ó, Denise, tá siadam gurút tír de cinn na fút ceach go leora. Well, fáitir út go rostadón agus ar nó go dtí haig. Curmahad. Ar tá bhaid. Oh, cear thanks. So, an bhfuil Angela is Jeff mar sin? Á, tá sí was a staid an ar a cínt. Well, staid go tá máte hal suas ó hála go tún tearnis. Stoch go mar. Díreach Susanna? Díreach suas mar. Hey, Moed? Can tell about? Oh, shower. Ma ceanna lad. No, ní bheith. Tá na honeymoon is rasúgus. Come every while, as I said. Bobby can go san jóra se me. Tú waiting at the shimmy? It's too dúirte, is mé fáil am henna ríis fast. Yeah, well, sáisteach ruda. Fáid sem gnáir am hen with me. Fiú héis méid rudí háladrin. Was sin ceán ceanna dalha. Fam de le bogus talam, be han rud honki dúí tomult. Sin tal rud an tart gon fáil am henna ríist. Ar leit atá téanad, sin endigar de héal richtad. Mami gus daddy be? Céile. Mamas massa. Tá sí mar chráiceal. Níl mar seo, níl mar siúd. Tá sí mar chuir séir. William cré. Dopíle. Go bogus talumsa. Dríide? Yeah, well, mas come out leave of actress. I mean, he can shake down the house. She's such a limited, but the Gary. I mean, he had in my dish as a washroom. Ach, is niet toch krumil maat. Plan, kom chef de mooi loch. Laat me dat triest weg, kijk hoor. Wie maat? Cheerio, Hesky. Jesus. Kins du dich weer shoot? Nicht dat Tony Bugdeskuana de ríis nach hol. Dúr go se go mánacht. Ní chud se mór an me níos. Óra coló sé. Nach coló tú stóín, Nis. Galig go bhíice muid. Meú cin sin inis, Ó, galig bhíice muid go tíocht a cúirte. Liam. Ja. Tar steach leat? Ja, wel, ní me fácht bhádanis. Liam, me dar gláin grota cepa even fi sustanúna. Tá brnar. Ja, wel, tá man seanis tá trúile me gur cleor. Right. Right, well, bhí daine aige, so sean be bud le is dain se chola. Ach tre ní tar mis sin. Brenn bhirní, Tá sam chéad hort go bhhain so gur mí maat. Right, Heaven. Got you try dead, huh? Bochlí. Sin anis. Right. Aber bye-bye le chulachana. Slán. Feice me sib. Slán. Slán, Evan. Is ce dhéon tú leis sin éad? Mai an bógur bit. Ó, né. Gur a míle mai go seach a ítach. Tá sugad nach ra an gá. Seafóid, mar a chus a bhéinar hí mór. Nis gur a míle mai. Míle fáilte. Nis, lína jazz deara go Umbria? Baid táid miltí agat. Penna Dylan, ce fó me? Leabhar deha. Nach chuil sé go hálainn. Tá. So, ein scandal mar ealar an geantar an Jardín, thula tú féinnig go simachú sa teach. Wel yn eich chwle, dwi'n delwf, ta sy'n meg yn lan o'n nhw ffostyn ti. Mi hol agos berni. A bedr nach o lanach caint yn eir. Níl is an tam, nar íl te teach ahar. Níl ein gantanas an sin. Ja, wel, na bych ein im niort. Mae'n eibrin yn cent yma, gwaith, tiwch i rod eigen eli ddefo. Ach, tá mar rá sin le fada, go dioch i rod eigen eli mar rho, agus fécarm. Tá mar lár mar frocadí, agus fósnú bloody áit cóni am. Ja, wel. Chicken tu gwrdd ffeidl fant yn sio, cho fada gos a hestings, waith. Na, chicken? Tegam sin tam, agus gur míle mágad. Bhí dú a charha a riamh. Ach, be cear go mína marachtála má tain.
Rud a chaí mé agus a hastíon wa mé héine. Feice mé chuig ar an teirtain. So go dtí a mamí na lehé seo sé tamil a lór me lehí. Ionfach má ó thosaigh siad mónt tá si do leháil go dúnaáil a bhhad níos minicí. Ó bhfuil? Sprá le tagann si ráis lá na scéaltaí faoi Hughdís agus Charlies nar thula me sé caiint riomhar thu. Go lei sé gail finnéis. Hello? Ó Malicí, go dtí té tú? Té, tá sé hís tí. Glacha cinse. Right. Auction? Jardín. Dír me sé sin leis. Sláin, agus gur maithí go. Wel, chola hort car go leor bhfuil? Té, bhí Malicí ar a fón. Dúirt se le mar réit le na me teabal a bheith an Jardín. Ó, mar sin éim. Well, sal han machines gyrech ni'r anter eiti ade. Bal o all yn hys y mer, ha? Fysdi rhaid eich yw'r cheese dyr fysio reiti, ha? Nír fysdi. Tan shepherd's pie yn ys 1990 y tosio cho. Cho blast. Denise. Denise. Mag tatu. Ac efo drwy'r jab amser ysdyn ni bel? Wel, mae'r dŵr me mec, siach yw'n mysio brenw machyd. Mae'r dyr ar cael hwch jab wyt notio. Ac sa, cyd gydioch fe'n yna? Wel, fe gobar chomsa. Mae'r mwchwnt o'r person dy hein. Bwys ad gag rŵm scheduled yn y ffwrs o gobl, fod i mar sin. Right, wel, sa i gama glaclish mar sin? Gama. Ach, rwyd o wan. Check ar glwyr berteni fe gobar le hele. Ach, ni dolyn gychiartwyn fe marta le hele gyda'r yn le. Gyda chiapa? Ciart? Wel, walking heen ymach, ach ni siad sy am oed chwrdw. Sma a vis am gar chwrdd cyn eist chwat i hero. Lw catyn o sy'n blackmail ag smart as yda. Wel, glyd rawr dyr mec, sgym yl ymwneud i'r. Ni to sy'n yna. Ni to macha mas maha chain. O, ni mis catyd y bymach mec. Wel, y jab wets nhw na chwyl. Ma ta. Cadw bog ymach so telol. Sy'n meid, slang fod. Sorry, nish vekach, maar wist laat me hier naast je ronde zo, maar stelle. Frikker het is maar. Tá gachard nach mór socraí ach sin chud is meascáil a gam an díalach an tealah an gym agru. Darren, was ik dienst toe? Ach, biecht de zeelad, lan en kentan. De me kindje gynnu, gobal logo hart losin. Ní dwach smoine sin a churabach. Sláinte haig. Os y caint ar ei a haig, ni'r hwla tu un rod ffyn gant ar hwla? O, ni'r chwla hyn edrych os wylus at ni fiw gach eithaf sin. Ciach ar ysdim y brychog o hach mar sin, ha? Hiliag yn gytal o fi. Ni ar yn eisiau ffwy. Ni'r an cwmys yn ynwr fi tam o marach dala. A wel fi Jason sy'n diach cian ei ffan am liant y frisin. Ni o ti resin eisiau na'r o'r tyr. Bryn yn wyson, bryn yn nison, wair yn ei caitach o lot o'r chiart o byfe, liana. Amazon ciart o chian o wedi fe hach. Wel, is dwi gael mwyd fannacht gan oel yma cefais yn Amazon mar sin. Wel, fair play go cholein. Ni'r sgwyl siar rwyd y beharis tymor alet. Ie, fi eisiau gymau ges yn un o. Ach, ta crymor o'i coli neu ddechrau. Wel, cymryd glech ar contra maid i'r morach. Just chyn y fe ced fi'n ced cynta. Mae gael lart sy'n rhaid chai. Ie. Fi ma lart le cyr yn yw. Ie? I siarad si meg Harry sgar reit sgapi hana. Os yn ei? Wel, sy'n y dŵr si. Ta tiach fi'n ged ag reitio. Rwy'n dog yn sgreg Jack, tan sgar smw. Right. Bernie, could you give me more on mobile phone bill shaik? Ja, could Bernie, ta sam golim ni fi action shot at sos. Nu storm hein. Tak, hina. Kan Bernie. Ni var tader det down chan istes na. Tag ven ja gotin. Tossa. Misher geseven. Aprana, maar nelen tag scha kanacht. Ta sun nog met robora. A vil na rire. Maar jij bent wat die mag komen. Sure. Sa krudin tellen nis shachs tag rise.
Friggin Rita Keana. Níl éon sin ag go fóil, Jason. An bhas sin gasta bhéidir sin inseach amach hén gur sí smaoine bhar fiú. Tá sad nach ina chuhfuilte. Tá má cínta go ggur sí léchart amach a hén sin san súsaice. Well, an nás mis mai heasamh, tro má cín friggin scarí le Harry. Líad an sin níomh baint na pártaí leis an áit. Ach tá tusan John nach bhfuil. Brenna, lear mu fé ríiste marach, oké? Ba choláir tá. Ok, íha. Hey, mae Brianna war sin. Is cumlam cdéro tú Brianna. Tá má deanna go rud bag míniu le deanú agatsa. Ceart a deanna sinna siad? Teis go mai go déad a deanú tseinias tú. Wel, na cwni do bolaga. Is casan ar tú gáil inse tú. Tú hén sta had scéimaracht. Wel, ní na chálam cholle hórtínteach, dit? Wel, be cheart a tseohain se tú. Teis go tébal tú a dhéanú. Le hala bhémar Jason, tí a bhaintir a cheanart a ráistá. Le bach mórí enú de tchéin. Éis le tein. Na chwr is ein bjortgur éad a tart. Éad. Wel sin cyn mai. Niels go mw Jason go tóga sin let da mwsig i nírinne. Seachan da hangan is a bhean. Da mwsig i gyda e hei a fi cynta as yn tini a wari trwyr agos chora hen o tíl bag na. Si. Éis dyn is i derin. Niel tú lecha leidir yn eisiau wal? Mach was yn erid. Agus ffocol o báin elefí seo. Go háirid agus Jason an chwni sa teach seo. Sorry. Ah, hello Jason. Ra I asad ara? Yeah, fi... Gach cael clywar. Ta he. Fi mi just a play a toction Jardine. Agus niam eisiau gyda'r brw ar am hyn. Eisiau gyda'r chana wal bwynt a byd gomlys. Cwrsi mara. Snawlar. Anyone for £100,000 for this lovely property. Come now, ladies and gentlemen, I will take the property off the market if I don't get 100,000. £100,000 from the gentleman at the back. Thank you very much.